Nĩ thikũ 38 rĩu itigarĩte nĩguo gĩthurano kĩnene gĩtabanio tarĩki 9 mweri wa kanana. Ahũranĩri a iturwa itiganĩte rĩu makĩhĩkana na mahinda nĩguo kũimbaimbia ikabu ciao cia kura. Ngwataniro ya Azimio la Umoja gĩthiĩ na mbere na kuha muingi kuma gĩtarũ kĩa Nyanza ũmũthĩ makĩamba hema kaunti-inĩ ya Nyamira kumwe gwa kũrĩa maciarire arĩ Ekerenyo, Mugirango North, Nyamaiya na Borabu. Kisii County, Nyamira County itokee 100% Azimio la Umoja One Kenya. Mtafanya hivyo? Safari hii tuko na nafasi ya kupata rais ambaye anatoka Nyanza region. Siku ya 40 ni tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Sawa? Nataka nyinyi mjitokeze kwa wengi. Mtajitokeza. Atongoria kuma gĩcigo gĩkĩ matongoretio nĩ Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Dr. Fred Matiang'i magĩthukĩra ũritũ Raila Odinga gĩthurano-inĩ gĩũkĩte. Nyamira tumekuwa tunatana 70%. Saa hii kura hii nataka kila mtu amuke asubuhi na mapema. Tumekubaliana na have secured the approval na sisi wote, wale vijana wale tuko nje ya nchi hii tunafanya kazi, wale tuko katika private sector, sisi wote tutapiga laini nyuma yako. Ndereti ĩgiĩ Kioneki kĩrĩa mũhũranĩri wa giturwa kĩa president ngwataniro-inĩ ya Kenya Kwanza William Ruto ararugũririe mũthenya wa ira nĩonekanire gwĩkĩrĩrwo. Atongoria a Azimio makiuga ndarĩ na ũhoti wa kũhingia ciiraniro ici, kuona hatirĩ ciiraniro ahotete kũhingĩria muingi ihinda rĩu akoretwo thirikari-inĩ. Na amekaa kwa hiyo ofisi mwaka 9, hafai kutoa ahadi. Inafaa ambie wananchi ile kazi amefanya miaka hiyo 9 yote. Ahadi juu ya ahadi. Manifesto ni sababu za kuomba kura. Sababu zao kwa sababu wanajua kwamba uchumi umezorota kwa sababu ya wizi. Raila Odinga na munini wake Martha Karua nĩmokĩrĩire Ruto nĩ kwaga gũtabũrũkia mũbango wa kũng'ethanĩra na ndamathia ya ungumania, makiuga gĩkĩ nĩkĩo kĩhumo kĩa mathĩna marĩa maranyarira muingi. Kama mwongozo iko haitapambana na ufisadi, ni kusema mali ya Kenya itaendelea kuporwa, kuibiwa, kutumika vibaya, na ahadi zote zitakuwa ni ahadi za mdomo, sio ahadi za kweli. Jamaa jana wana launch ile manifesto yao. Wameongea mambo mengi. Mimi nilikuwa nimetega masikio. Sijasikia ukitaja hata mara moja neno ya ufisadi. Hakutaja hata dakika moja neno ya ufisadi. Muthenya wa ira Karua nĩ ararĩrie muingi kĩharo-inĩ kĩa Gusii Stadium kaunti-inĩ ya Kisii ũndũ ũrĩa ũtanakinyanĩra thutha wa tear gas gũtuthũka rĩu akinyũrũria njama o yothe ya kũmũguoyohia. Basi watu wajue moshi kidogo si kitu ya kubabaisha mama. Tunakaa jikoni na iko moshi kila wakati. Kwa hivyo nimerudi kuongea yale ningeongea nikiwa hapa Gusii land.